vrhunska kvaliteta na siguran način i na vrijeme. Ključne su odrednice poslovanja brodogradilišta Viktor Lenac. Tijekom 120 godina stručni i iskusni zaposlenici brodogradilišta uspješno su realizirali stotine zahtjevnih projekata na zadovoljstvo brojnih domaćih i inozemnih klijenata. Viktor Lenac danas je jedno od vodećih remontnih brodogradilišta na Mediteranu i sinonim za kvalitetu širom svijeta. Priča o škveru, njegovim brodovima i ljudima duga je 120 godina. Njeno prvo slovo napisano je davne 1896. u malom brodogradilištu Lazarus, koje je u luci Rijeka, jednoj od najvažnijih luka tadašnje Austro-Ugarske monarhije, popravljalo trgovačke i ribarske brodove. Današnje ime brodogradilište je ponijelo 1948. godine u čast svoga radnika, ratnog junaka Viktora Lenca. Uslijedilo je razdoblje širenja poslovanja, te lokacija u središtu Rijeke postala pretjesna. Stoga Lenac, koncem 60. godina prošlog stoljeća, seli na svoju današnju adresu u uvalu Martinščica u Kostreni. U zagrljaju Kostrenske vale, lukobranom zaštićeno od valova i juga, brodogradilište intenzivno razvija djelatnosti remonta i preinaka brodova, te doživljava procvat. Pionir u produživanju, modernizaciji i preinakama, Lenac se vrlo brzo specijalizira za najzahtjevnije projekte. Viktor Lenac nije nikad prihvatio poraz. I u najtežim vremenima, a bilo je dosta takvih vremena, zajedništvo i uvjerenje da smo sposobni, da možemo se boriti i pobijediti, da možemo opstati. Danas je Viktor Lenac moderno brodogradilište s 3 doka, od kojih najveći može prihvatiti brodove Suezmax nosivosti do 160.000 tona. Osnovna djelatnost brodogradilišta je remont. Godišnje se realizira i do 80 održavanja i popravaka brodova svih vrsta, a složene preinake Lenčeva su specijalnost. Abbiamo fatto una grande trasformazione e oggi il Seminole è tornato ad essere una delle navi più importanti della nostra flotta. Siamo riusciti a fare il record varando 1 chilometro e 300 metri in un giorno di un tubo da 36 pollici. Abbiamo intenzione di mantenere questo rapporto di collaborazione con il nuovo management. Fleksibilan pristup svakom projektu te inovativnost u rješavanju najsloženijih problema postali su Lenčev standard. Uz visoku kvalitetu izvršenih radova, to je razlog da se zadovoljni klijenti Viktoru Lencu uvijek vraćaju. You are number one in ship repair and conversion, and we always have a good memory when having ships under dry docking or even bigger conversions, which we had for the slurry vessels. U vrlo izazovnim vremenima za poslovanje, Viktor Lenac ostvaruje stabilni rast prihoda i posluje pozitivno. Viktor Lenac and WSR are dedicated to customer satisfaction, excellence, and building close relationship with our business partners. Snešni 120 godina postojanja. Happy anniversary, Viktor Lenac. Viktor Lenac važan je sudionik i u lokalnoj zajednici. Uvođenjem novih čistih tehnologija, primjenom ekološki prihvatljivih materijala, osim što doprinosi vlastitoj produktivnosti, izravno utječe na očuvanje sastavnica okoliša. Želimo da imamo jedan zajednički kvalitetan suživot, na čemu mislim da i jesmo jedan pozitivan primjer u okruženju zajedničkog suživota, industrije i lokalne jedinice samouprave. Generacije škverana marljivo su pisale i nastavljaju ispisivati priču o Lencu. Brodogradilište je ponosno na svoju prošlost, ali okrenuto budućnosti, prilikama i izazovima koje ona donosi. Izazovi su veliki i zahtijevaju pažljivo praćenje globalnih trendova, stalno preispitivanje portfelja, poslovnih procesa, organizacije, tehnologija, vještina i znanja kojima Viktor Lenac raspolaže. Nije brodogradnja druga grana po djelatnosti teškoća, poslije rudarstva. Investicije u nove tehnologije su nužne, no nisu garancija uspješnog poslovanja. Ključna su stalna ulaganja u zaposlenike, jer samo ljudi čine istinsku razliku. Dosta otežani uvjeti na brodu, u skučenim prostorima i sa teškim predmetima. Bila bi prije poruka upravi da vodi brigu više o mladim ljudima, da ih zadrži, da ih stimulira da ostanu u firmi, da ih nagradi, da ih plati, da imaju čega živjeti, da ne idu
po svijetu zarađivati novac za sebe i za familiju. Ja sam sam mlad, ali neka se trude i neka rade i naučit će i nek ostanu. There is a pride in the workers and in most of the friends at Lenac for their yard. U ovom škveru prima plaća redovno i što se ima dovoljno posla. Pa ne treba se bojati brodogradnje, može se napredovati, može se naučiti, može se uspjeti, tako da bih i pozvao da se odluče za brodogradnju. Lenac, what we'd like to say is that it's a great combination of ingenuity, technical expertise and capabilities and facilities. Najvjerojatnije bi izabrao opet ovo zanimanje. We found really important for the achievement of a difficult job like ship repair. Konkurentnu prednost na tržištu remonta i preinaka brodogradilištu može donijeti samo sposobnost realizacije složenih projekata, kvaliteta izvršenih radova i kratki rokovi izvedbe. Naši zaposlenici, njihovo znanje i stručnost te nadasve strast, naša su temeljna vrijednost i garancija budućnosti. Stoga naši klijenti mogu očekivati da ćemo biti tu kad nas trebaju i da će uvijek dobiti vrhunsku kvalitetu na siguran način i na vrijeme. Škver, njegovi dokovi, dizalice, brodovi, ljudi, svi usponi i padovi obilježili su povijest grada na Riječini. Grad u kojem je brodogradilište Viktor Lenac i nekad i danas daleko više od kompanije, njegov iznimni kapital, srce i zaštitni znak. A kako se ploviti mora, nek nam je svima mirno more i čvrst brod. E speriamo di continuare questa bella storia che è nata tanti anni fa